Pemirsa Satpol PP Kabupaten Gianyar nincapang panureksan protokol kesehatan penggelantur yang pemukahan pariwisata internasional Nelintang. Satpol PP kesarangan TNI miwah Polri nyelahin pemargin prokes ring DTW Bali Safari san Islami puniki dados tetujuan wisatawan mancanegara. Kasatpol PP Gianyar Imadiwate Mausang pamungkahan Bali antuk penerbangan internasional ngawitin panglimbakan daya tarik wisata DTW ring Kabupaten Gianyar sajroning nerima pengerah wisatawan mancanegara. Punika mawinan tim gabungan nyangkupin Satpol PP TNI miwah Polri ring kuentenan Tambis Tigang Dasa Diri tedun langsung nureksain DTW sane akeh karauhin wisman minikadi ring DTW Bali Safari. Kewadarang taler panureksan puniki kelaksanayang antuk mastikayang pamidabdab DTW nerima wisman. Anut hasil seselah ring DTW Bali Safari, pengelola sampun saya gepisan nyangre pengerah wisman. Inggian antuk ngejangkepin prasyarat prokes ngelintangin sertifikat CHSI. Pawigunan aplikasi peduli lindungi taler kasiagayang ring genah ngeranjing DTW. GM Bali Safari Jennifer Suryadi Mausang, samian karyawan Bali Safari sampun molihang vaksin jangkep COVID-19 sajroning ngawentuk kekebalan kelompok. Punika taler majang wisatawan sanerauh kepatutan nganggen aplikasi peduli lindungi. Bali Safari taler sampun nganutin protokol kesehatan melarapan standar CHSI. Mangde saywakti nangyang manah wisatawan degdeg tur aman. Winaya bisnis Bali nguningayang.